P16 je tu i danas ćemo, to je sad će ljudi da vodimo i igrače. Prvi igrač kog smo stajali da dovedemo iz Premier Lige, iz Arsenala. To je ljudi. Ne, tek da, iz Arsenala, ne. Tek sam ne, nije iz Arsenala. Idemo da razmislimo. Da, iz Olimpije, ne, nije ljudi. Da ću vam kažem. Da, PSG je. Možda pogodite ko. Taj igrač ubija kako igram. A to je mladi. Znači lik ubija, vidite mocne. U 27 godina. Znači njega će da dovedemo. To je njega. I ljudi. Dovešćemo ovog igrača koji ubija u Bayern Münchenu, a to je ljudi, ako pogledajte, Kraljevšte, nije Gece, nego je ovaj igrač iz Juventusa koji je otišao i koji je došao u Bayern Münchenu. Znači svaka mu čast, ono, dečko otkida kako igra. I treći igrač koji će da dovedemo, da, treći igrač je iz Serie A. Taj igrač se zove igra za Juventus, mladi igrač, dobar, Paulo Dybala, znači, ne možemo. Znači, možemo samo da samo dajemo favorites i da ga dovedemo kad se isprazni transfer lista. Znači, ljudi, ono dva igrača će da dovedemo, Vidala i kog se mi spešako, nema veze. Ali vidite sad moj tim. Znači, tim je u katastrofa, ono, šali se jaki tim. Naravno, dobili smo Alabu iz Bayern Münchena, Lamelu iz Tottenhama i Depaya iz Uniteda. Ovo ostalo smo sve isto. I umjesto De Bruyne tu ćemo Vidala. Kog će da dovedemo. I neki igrače, sad ćemo pokušati neki igrače koje treba da odustimo. Evo, ovo ljudi, ovo su timovi koji me traže ako da budem trener. A da, ja neću, jer volim City. Evo, Hart treba da ode u Mihe Blag. Kolara u Benfiku. Ovo igrač treba da ode iz Arsenala. Di Mariju iz PSG. Kristijano su Torino, da ih ja treba da dovedem. Otamendi treba da ide u Sevilju i da dovedem Vidal. I ljudi, to bi bilo to, ako se svidio klip, ostavite like i subscribe i naravno bit će još klipova P16 utakmice, znači, ako se i da. I malo kliknite, to jest subscribeujte me na kanal, jer sam tek potratnik, imam 17 subscribera, prekliko sam potro i to bi bilo to i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!